akulula ukuqala ka-0 thina sigijima ebusuku etshanini obunamafindo Yo, what's up everyone? Usinqobile-ke lo bafethu, sinqobile Masondo, Dludla Masondo, coming to you live from la engikhona kwaMaqumbi ekhala kaMasondo. So ihamba kanjena leshandisi ithi okay, akulula ukuqala ka-0 thina sigijima ebusuku etshanini obunamafindo sithi sizama left and right kuvele kubhede izinto uNkulunkulu uthembe thina faka umoya ciwo besithi mangibona i-order lami lewasho shuthi sesifikile isikhathi sekumele ngithathe ipeni ngibhale grout kuqina ama-out without a doubt senze izinto twana kukhuphuka ihlathi kudala impilo sikhomba kwabanye abantu manje ngathi uNkulunkulu siphi washo uthe asivele nge-art sikhombisa abantu ukuthi ukulinda kuyakufaka nokukhatha ungabonake mabe inyama bepressa njengetswayi nakanendlela yakho kusasa bazokubuza kanjani ukubekezela uthatha isitulo uthula uhlale ethembeni uyekela umvela inqangi namathonga akhe ahlale etafuleni bathatha i-decision ngempilo yakho ubheke ezandleni mhlawumbe uzoyibona i-purpose yakho ne-reason emhlabeni alikho iphutha lokuzalwa komuntu mhlawumbe likhona lokuhamba komuntu emhlabeni obekumele aphile lelo kulona ngiyarelate futhi okuningi ngikufundile and ngikufisela umuntu ngaphandle kozumekile akulula ukuqala ka-0 thina sigijima ebusuku etshanini obunamafindo sithi sizama left and right kuvele kubhede izinto uNkulunkulu uthembe thina faka umoya ciko sho njalo. That's it. Q&S. Tell everyone I'm here surrounded by nature. Yeah, this is it. La ekhaya kaMasondo la engathi kusalelwa khona ukukhulela khona kancane ngisayingane lento le this is the home. So yeah, so